Lemonri napas nadapi pak buat tengah na palan na pintu kang katu pintu palan na makoe istilahnya je rokatan yang ngena napas lepa ngoko tu tengah na de na tarumasu tapi na lepa jiriolana na susungyo kurupana cukiro koile maka de na bitta illau dokko illau ko dalle nasaba ang kami tu malaika pak bagi dalle nakwa tu sipak na cuki ero jadi ini naro na podato na bitta tanya harobu Hurairah bawa ini angkai cuki kubolata ia kota buka pintu tanang kataku macio nalepa pasok ko tangana lalam melo romasu napa lepa nalepa jiriolo na napa nasapurura ngokorupana maka dito matot tariolo ia ko majulumate cuki daya tu na masuk ilauki dalle ilauki dalle iterima dong aku tuh biasa mungkin runtuh kah tapi biasa lah sempak midi ada pahala gina kali patu dah mukwe itu iya naro napak guru ngaro tau pandrita eriolo maka dah iya tuh apa iya tuh pintu pak bahaya tau tuh natiat tuh nabi tayon risandre do pintu si bawa palanna ya sange palang ya tuh ketenyangan na tuh tahu-tahu rendringnya tahu-tahu na dia dapat di yonrisan ya tuh emang ke dalil runtuh polokui kita nih Imam Sarnuji dalam kitab Ta'lim Muta'allim maka dia nang kata sandre okodo pintu patapulo sona tuh na cilakai alena maraji dale na pole patapulo sona yana tuh nak kada tau mata riolo pe mali ha ya ko makadai pe mali makada maja ang kajana de nawat dituto sandre ko do pintu de to tu nawat dito makali cubu-cubu kumonri na do pintu apa ang kato rasa ko tu ya serihil ahmar ya tu ang icala ya na tu madari nakan na testaro ya tu jadi ini makun reye kumonri macurita aja atas sandre ko pintu ya pak madari tu ase megaya tu kukiro kita ni Imam Sarnuji buku kita na imamu kesana kita na hadratus Syekh Hashim Asy'ari dalam kitab Ta'lim Muta'allim Arwami ya ku Imam Sarnuji wita lebih 20 cilakai wita kegero nomor sidi sandre okodo pintu ibuka jendela ko pure asara gang ke mengeribi jadi aja tabiarkan jendela tak buka letu mengeribi ya na pura asara tatutu nih kemudian yang ketiga ya luluka wajujui pakewe matangangi pakai wajujui ya luluka biasa ya luluka kacamata ya luluka HP ya luluka pusa nakundui dalle itu patapulo sona tuh kemudian wajuju purai pakai melo isasa ya ala palulu alasata makadami isasa ko bajai termasuk ya tuh angkat pakai jakka polo di matanda ni pakai mo pamajaka ang madari to ko boleh kajaka polo ni sinna itu tu kunrui dale itu hadis Imam Sarnuji rampe dilalan na kita na dalam kitab Ta'lim Muta'allim tau pandrita lupo na bango na tu nasa tau matai riulo pe mali maka aja mo jamin do na celakai ko to aja mo sariwan yo ko bolamu iya ko cita makko masering aja mo sari pole lalang boleh saliwang ilaw lala napa mo pulong garo jadi care-carewe aja nadapi mangaribi de mo pulong apa nonro itu jing aja mo pabani saliwa bola iya nak bani saliwa bola sasai pe manapa mo pake pa nonro itu jing okon itu namadar yang katau mapat di aruna langsung mate ji pakaian itu oke itu jadi nate manang makadani to matay riulo pe mali iyo po na mondre nasa kamana siyasa degada lelena pade na kana bacay kan jadi laululungan mo pa namo tu sere naso pole ka siba wa guruta kiemunin ang katau pandrita ro Nahdlatul Ulama pengurus besar Nahdlatul Ulama pole Jakarta lau dampingi masyarakat buru ko Jupanda sambil juga berdiskusi dengan beliau bertanya beberapa hal kedua aku tenang ukur guruta oko maniru lulungang lau pasikan nakan na idakwina tongang ihanasan ito pandritewe maka daya tu di oko Indonesia
Iya tu pasalangi apuna nabita. Jadi arak boleh Yaman tamu ke Indonesia Nusantara pada tahun 1600 sampai 1800 itu 3 gelombang. Gelombang pertama kuwite ko sejarah itu Al-Katiri. Iya naro boleh Yaman dari Lembasiat. Apuna ro nabita tapi boleh Hadramaut. Iya tidi si dendren rapang tau mau pa tu nasaba onron na walye. Iya ko to sapa ki buru tau pandri tapa ina magampang ilolongan sebojo. Koko lakuang. Saye karama oko kulo. Angka ko rapang sebo dia. Saye manang arak memang to boleh ya mana ro. Jadi tamu ko jadi itu ini pasal lang ito matota. Tanya ustaz kullu tanya betul kan tanya ustaz YouTube tau apu na memato na bitah apu na nabitang katama lo kuno santara unrotona sininna asang-asang agagaypa napasal lamanang ini milila taugi makaddo jadi dia na may siruntu basara ito tita ni gare iya naro ulawanu kakak tungatona sanghe bepata nagare agi di bepata ugi manasa burongko itu makare barongko dari kata barakah basara naro barakah apang dari kata afwan basara naro paso ngatu paso itu semesang paso to itu dari kata pasol lili rabbika wanhar makanya macaca tu menrek pada kubana pada ulun masih pasol lili rabbika angka bepate dia agak katiri salah tania katiri salah maka dai al katiri solah iro al katiri tania bicarogi apa ya kota sapa ko kamu setu de itu gaga bicarogi itu al katiri magi nang katiri ya sakatiri itu nama suku dari Yaman namanya al katiri iya naro nakada as-solah maka dai katiri salah katiri mandi al-katiri mindin jadi iya naro kau cucu tongat toro ini kagak tuh itu upi di Andre Mama nih itu jadi ternyata werra iya ko nampuran nih maka dai berra iya ko menasi maka dai werra magi na beda na yamato iya ko nampuran nih maka dai berra dari kata birrul walidain mapedecing iya ko menasi maka dai wara jadi si salah napa niti di bepata ugi apanya tuh loka kaluku gola calla ya itu sapa di gare konde ya ga kaluku lakmu gola calla leti ki gare ko katiri mandiwe tanaya tomie katiri salah ya mato buronggo gola mato si bawa loka tuliam itu jadi negara jadi yang mau tu bepa macam ne tak ye naruh nalengi asang tapi asanna manca jipak dongeng namut ye tu nak nabita nama itu adalah doa jadi dia nama lasa dia nak nela sama kalian apa Andre nama ganja iupui di makokahai kamana ni rupa nalasai pak namo bepa tadi tu ne diri sangat naga komai dah betul kan ipe di makun raye ya kong kata sarai aja na teko tak toli palen na aki buani hawai pelah pak iya tu teko tak aja maje nang kate yaki buat telu tahun di mau payinu ada tahu nama ikare nagangka 5 tahun tu teko tak di mau payinu angka JPT yaki buat 5 tahun awan di inu agame maje campuran naro natengi tapi 5 tahun awan di mau payinu nanya ko to maki buat tengi di pako ile ina men minin korewengi mawari ni itu kare imagi PT kota ina inu tegalas semakoto dawak kada aja tinu tegalas tapi ais ya nang kaga mon romai tangka campuran nama kalian lihat tuh wakiroiji upasange aja na tu yero aja na apa ame katon ye makun re pede lo se pede makutui to di mana meripa nah itu dena na me maki bua wae pelah to li melo mani nasang anu ye ramai gahe jadi ini makun re yang kato tu baraka na kotaki buarang ilakai tawai pelah ya mi koto di teko tak mani na pasa dia ai sapra bani basere
Kau dia memang kali kebaca. Itu jadi tapi dia tahu nak aku makun reo ko miru kampung nate makku mega makutwe. Eko malilam manamo. Iya. Dia tu kerja rona taman waktu aja nang kerojatan apa si tanganan nang Oh iya. Kemudian jadi ia naron apa? Ia ko fikir. Jadi ia tu ko fikir bahas eta tema pangewatawe. Angka nabita na solli o kisilam pudo cilina, angka non ribendring, angka tonang kana mariolo, iya mi makabawangi mako Allah, ide penang kau runtuk. Pa angka to ami tatau na makita ngala da manaham makai, tatu bami Allah. Kasi itu. Iyan namo makun raye angka sahat desa ulolongang, maka na para pa isikuna, apa silampu isalengkana si baca pak jarina layolo. Jadi itu kumakun re soli makomi dia natarak kamen re arwane bem itu wat dinola bembe anak bembe palawangan nakalepa berarti taraka itu de arwane akakai cede ia makun re di parapai makiro pada itu kumanda ka ya arwane we makui kumakun re itu rapai cede suju makun re yang kana lalu nabita na ite makun re suju makai nabita ye kumakun re ko suju ko parapai sikumu. Jadi na tu ampai makunre ko suju no tu limanna ia mi korone we naten nabita magina tu nasa nabita su malaku pada suwe itu ia ni itu dina wading rokok itu makare hadesa ia kui palinna kang ikaca nabita ko lakka na ko rokok i kacapano wae dena tak bollo berarti makanja lampu na lakka apa makare nabita angka tupanga kami na makalasi tau minaweri lala sampajang maka dari sahabat angka kabeh tau minok ko sampanya maka nabi tenang kata rokok den alam pulak kan ye na tupanga kami na makalasi katongato tu tau pa rokok makalokong di nawat dingi itu tapi kecuali tau mapan di me malakka na aja na tanoi itu pak matan ramatoji to tulung pan dilakka itu dia liri binasapa si bar tembok ko ke masigi de sandre moki de na marigaga itu de na marigaga angka mo tu pak burapat dilak ke angkau lolongang ngoko kita kita hikmah termasuk hadesa biasa narampe guru tamali belawah itu simpai wisan na sabang ka jamaah na podang ako bone oleh macara mo ko bone nang ka jamaah na guru tato moto kasi nasan iya tia upake ustaz tapi dewa pak guru ni kapik ku yasang nasa sisil itu teta na ikakadaga ta paki-paki di uwa na di mana naman padipad-dilak ka di mana nakan ipadi uto padangin nasa kada di wisasa nasa kada may paguro iya tiasa tau seke pada may palit palisangan na nasa iya kene di ta cara mangi ustaz dia tu disang ita kwe iya sisan na tu pake biasa nasa na cara magurut kamali naiya maninasa ngoko kampung dapi siletik kuiro matemanan ni nacarmangi guru tamali belawa almarhum amagafurlah makade guru ta ia nang katau masam paja sunna subuh berarti pura bas subuh tahu masam paja sunna subuh naiya ko rakaat pertama nabaca alam nasrah rakaat kedua nabaca alam tarakaifah dia nak naik padi utus itu basi bapa dilaka. Ko itu nala pangupu. Na pakeder tomato ya iya tu pakai pa ustaz de tungan na kana bela. Apa na podang aru biasa kada aruani pulo na pitu tong umuruku. Dia nang kanasa nakannya padilaka padi utu. Kita coba-coba nih Pak. Dia topat na terlambat. Jadi iya ko masam paja sunah subuh. Rakaat pertama sesudah Fatihah alam nasrah al-insyirah rakaat kedua alam tarakaifah ya roh jadi pak berapa dilak itu papelampe sunga tuh ya roh papelampe sunga yang kata tuh ko Imam Ghazali supaya dena istilahnya dena musuh kita tidak merusak dega gatau me pasolangi alam nasrah rakaat pertama liila fi Quraisyin rakaat kedua iya jadi di mani kayak kami tapake meki mali pak burapan diutu meki mali pakai salamat jadi toh
Jadi mani. Itu jadi sampai jas sunat subuh tanya sampai jas subuh. Pekerja kita lina letak ketika masya Allah kok sampai jas subuh tanya tu sampai jas sunat subuh mi. Jadi Eropa berapa dileka itu dan itu obatnya. Kemudian itu sampai Pak ayah kotor rokok bela palam-pulam elak kata. Tapi angka kita tahu mako ko mas sampaja mamulai makaliliang. Dina rokok makalicuai. Iya. Dina rokok apa ya sengnya rokok tu si lampu ilak ke si bapun cinge. Ena payero lima ibu kai cende idia rone ya makunre lari tamai. Limana si kuna lari tama. Iya rone lari masuk cede. Tapi aja mun aku masuk cede. Utue onroi ma katani. Tapi angka kita tahu rokok wina panu ini mana loko cika cina. Napa maliwang ulun na layawa. Angka mohad desa urun tu bahasi mariawai ulue na utue untuk sampajan nami makun raya. Iya rone wede nakoh. Iya rone tapahang ya sampajan makun raya kamata jamah. Tapi arone itu iya roh. Jadi mesti tu irisa makadani ga makutani aku makun raya berarti sampajan makun raya. Apa itu sampajan makun raya tanya hadis pilih. Tanya makada nabi tak jamai nasaba arone nabi tak nampak gurum itu. Tabahang ya. Ayah mana mau nabi tak ya curi. Maka dari mana taraka si kuna ku kata derei. Ya ko rokok ini apa ni ko masampajang nabi tak. Kedo janggo naro. Timunna ko sampajang loras sara. Nang kalinga sahabat ko monrina makada iya surah na baca nabi tak. Berarti masau-sau. Iya na tu nak kena tahu pandita. Iya na sampajang. Tetap yang kalapak di lana. Namo mani masau-sau. Iya ni ko makmungi aja terganggu imangnya. Pangkap yang kata tu makmum Allahu Akbar. Wah, ya si biasa dan na imang ede nak wah. Ede na wadi. Apa hanya yang namai di imangnya masosau. Apa dia nama ko bawang yang kata kata dere napa mamako bawa ede nak wah. Apa ia sampajangnya na lepakan ilillah. Bacaan na lepakan rokoki angka miasan rukun kauli. Ia kumakre rukun kauli berarti Fatihah, tahiyya kaca kurang, sahada sibah salawat, bersalam takbiratul ihram. Itu rukun kauli itu. Mesti nalapakan lillah. Itu sampai imamnya kumatai at-tahiyyatul mubarakatuh. Assalamualaikum. Assalamu alaina wa asyhadu an la ilaha. Masuk tu napa sayro Allahumma sholli ala. Aja nakarani ate. Aja rukun kauli ya roh tapa usahakan napa ni ko doa bersama kita lada-lada Pak Megatoji itu imam doa bersama nasa ngalina milemi na patujui ada pemelo mangamin ada ni yang kalinga iko doa bersama taladai Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat maka dani mamunge amin terima ipo kiro makanya roh Allahumma ghafir po tak dampeng sinin na sallang arone sallam makun raye tau matappa arone tau matappa makun raye mapamulay itu egang kaya matewe wal ahya'i minhum wal amwat iro Allahumma antas salat po ngidi minon riya pole ang ngasanya salamakang ino tilaw Allahul ladzi la yadurru gaga puang musibah wa di pole turu langi ko tanya izin ta iro iro tarap banaatin at ayaw mo na malampi tingkat tu imam kaji tu masa pimi kata mak mu jago kata jabaman ni rasa amin angkara lo napa si todo amin ai ndo kasi na ima gimpe mak mu kiru de gaga ini jadi masalah de maruca memang maruca aku makiru yo puku manasai ira tu ampai mega toje tau bakita ngana sangana je tu milo dona de tu ni angkalinga imangi minon roye eto iya rumah kade emak dek taro ni reh pak makar be mati je tu guruta aserame matoje tu anak ne belisi anak macona nak kiri lo ko pak bere jamaah iya nang ka tau pak kaba pita na lupa tama purana mak bere selang imangi lupa nama so anak macone belisi itu eto mau lo saliwa memang itu sandalana tega iya na tu anak macone belisi apa aseratu anak dua anak angka na telu apuna angka tu nanti lo koto siya lebih nengang
Tamani waktu ini. Oh iya, tamani. Angka nanti lo kota selebihnya atau 5 pengewat tuh. Na tu apa na suruh na bita dasin si badasi masa na tu koyo tau purebutin. Na tu pa pangewang itu, na tu apa na suruh na bita mabersala komentama kamarae. Angka to tu nanti lo kota mak beli bola na tu lisi salah. Iya tu pasti salah itu. Na saga je manu na yanu macare parepa, mendre uko adenge jamba na pamade. Na tu nak ada guru takali si dendre mak komemnya tu ko manu dia tu na bisa kaje dendre. Itu guru takali si dendre napa makada iya komendre bali bola na bali manu na bali bola mo kwa demu na de na bisa kaje na tako jamba na pamade aja mo bisa tay manue ade mo ban na mo bisa itu guru takali si dendre aja na tay manue mo bisa ya pak manoko ko tay manue pak makada manu na bali bola jamba yo pokok demu mo bisa kaki ko punna itu guru taro jadi itu kagak banyak malapa jadi aku deh sakira ya no pangolongi mamagi-magi napa baraka ibu Allah taala eji upasang ni bapak ibu sekalian iya ro amalang-amalang kunno subuh mana satu hadesa nama kadalalo ti mantasabi ya nang katau kunno nalupai wi kunno subuh suruh suju sakwi ko nalupai kunno subuh ko mantasabi jadi itu kunno apa kunnut nazilah kunnut laknat kunnut sunnat witir kunnut 10 Ramadan itu kunnut sunat subuh iya ko nazila iya ko pole bala pada besang ke COVID-19 la corona iya naro pakunu itawe supaya wa dingin apa salama ilaga manri balawe ko tu kampung mas sama lele balawe manri makasolang ko se kunuki eta sa kunu nasila manolak bala ero atau angka tau melo madoca aku kampung itu kunu nazila atau kamelo to sarangi kampung itu kunu nasila sawe la salah sasilelewe kolera agay kumay na salah silele kunu nasila ki itu kunu tolak bala iya ko subuh kunu subuh kato tu kunu laknat iya pernah jam nabita iya niatnya nih patapulo pakka pelakoran na kiring na ihadan na ibunuh manang pakka pelakoran di sumur barut itu iya narona kunu nabita aling iya cilakang iya tawe wala iya ke pemalakna kemudian Allah mengatakan ia pemurusi Muhammad pakonir tajani nabita tapi nabita kunu biasa siulang selama 5 waktu dena subuh bawang roro asara mangaribi isa subuh ina kunu matar rumagai nasabak majai nyawana nabita tau nasuro lo maka pelakorang nasuro lo mapa guru lai hadang uku Yahudi na paliun ya narona kunu laknat nabita sekrekom impong Allah taala nalingi pamala ya rota unengi paka pelakorangi dan Allah mengatakan urusaku ni Muhammad paja di nabita nasabay tarima ni donna makiro ina ro kunut laknate napapisaw ni naturung aya tapi ya subuh de na kenapa pisaw nabita manuru si di riwaya ina tu ampai to likunu subuh ini ina ro mega apa tu makara bidah pak de na lolongang hadesana itu kere jadi